Vakaturaga saka na Matanitu Vanua Burebasaga. Ina nunga sana vakaturaga rewa. Vi kimdo na turanga itokei. Na tokei ni nom ni Vanua. Nom ni ngoli wat kena leo ni nom ni Vanua. Vakaturaga saka na dolasi. Wana turanga na tuitabuki. Ina kuru vakarua. Wana turanga na kalebu na tuinanranga. Korolebu wana turanga na bunibalu. Na buke wana bunibalu na turanga na tuina mosi. Ina langi wana turanga na tuina waka. Na batulebu wana turanga na tuinandi. Betororau wana turanga na tui sambeto. Bunisei wana turanga na tui bunda. Imbulu wana turanga na tui mba. Mai sorkomba. Na dula wana turanga na tui nrola. Na lotu wana momo na tui waya. Wate kei biwa wana turanga na momo na teu kei ni Vanua mai na ngauna vau. E na kavisi ngendai o bakambula tiko be kemni na turanga ni nodatou Matanitu Vanua Burebasaga. E na kawa ngai tiko membale tiko na matelevu sa tungo na noda Vanua. Sa Veivakananumi sartunga na ngonongo. E na noa barita ka tiko mai o Dr. James Fong mai na tambana ni Mbula. E barita ko ni 5.5 na leo ni noda Vanua. E sarawati na non rambula na matelevungo na COVID. Na dula kemni na turanga kina marama na leo ni nodatou noda Vanua na Matanitu Vanua Burebasaga. Na dula sa barita ki tiko mai ngo. E na roni vakambula ikenda. E o kalungata ni sawati na matay ni dula ando na nunggu bosa e na nunggu barita ka ni sawati na matay ni dula o sa maraw ta kasarabaliw. Iyan na nonda may bibusakiti ko na kabisinganday sa ang gimanggo na karuan ni dula. O kilaway o niyo sana via mula to kapagalaylay may namating ko na COVID-19 kaya sa takabi bura-bura tu sabi baka matay bura-bura sabi baka matay talitingan na noda Vanua. Oro to na 5.5 ira mating ko lebsar nga beira ira siang nira dula. Yo ira sa dula karawa ira na mating ko ira dula nga na matay ni ngauna. Dua nga na dula, ira sa dula kina. Kaya sa baka mamasar ito nga kina na kabisingan tayo. Baka mamasok kere-kere. O sa sinikila na dapat tali may natukun ni Bikenda. Sa barita kati ko na liuli ni Matanitu. Sa barita kati kong guwa na baisi nga kede. Natambanin ni Mbula. Bikenda menta dula. Nabi matanggali buna we sa andarong tungo. Beira korabuna utakatiko menta kunidula. Iya ibe na bono menta reikina menta renga kina 5.5 ko sabari ta kamaingo na tambanin ni Mbula ni sa may raway na nonra Mbula ya na mating ko na COVID-19 may beira saranga kwara sanga saranga ni radula wat keira korang gay dula nga na matay ni dula. Iya beira na 5.5 ko sa rawain ko. E barita kita lang nga may wan doon na bunyuay. Dr. Wilson, e barita ko kuya. Ni bitu sa nga bulo. Siya na bitsang bulo na pasyente. Re-rembe ka bitsang bulo kan doon na pasyente. O ira na mating ko. Ira ito okay. Kinibal-balaya kemni na noon ta saan doon ni wili-wili libo. May beira na 5.5 na mating ko. E sa raway na COVID. E naruto to kambya kay 3.5 kawalo. Wira na sa kadibing ko ng rambula ay rito okay. E saan doon ni wili-wili libo. Iya nakatala nga barita kiti ko may niyo kenda nga kwenda ba ready kiti ko. O kenda nga libo ti ko na kaya ba tukuna. O kenda nga libo ti ko na nondang beauty ti ko na Facebook. E na bibo no taleso na social media na bono anda bibo sa kikina. E sa siyang sarangay ni binakata na dula. O sa siyang sarangay ni kilana dapat talimutukuna ni sa barita ki ko sa tunga may nafika libong go. May na 5.5
o ir na mate, tolu sulu kawalo, ero te toka ira i toke. O sa kere tiko kina vikenda, waka mamasu. Na kanga e na rau ni waka mbula i kenda na idhula. Iyo senga ni donga na idhula, me rua na idhula. Kwa ya sa wabu kitiko ini kina ngoa na vei lawa ni tamatata ni mbula, sara tungo i suba, sara varongole ni ngoa na vei saibiti, moni le idhula kina kimni na Leoni Vanua. Ina katalanga ya bia bari tekeni, nandondo ni idhula sisenga, sa vakatosar nga vi kimni. Yo yau ena nungu tambana, ni vingara bitiko ena ngaunongo, ena noda Vanua, noda Matanitu Vanua Burebasaga sa kere saranga kina vikenda. Me kuatal nindua, may namba kitini kawalu lakodake, me kuatal nindua me kuanidula. O kenda kede menda dula. Baleta ni kuangangua ena roni tangumaki kenda, mana vei lelevu wili taltunga kina ngona COVID. Ko sa tungo ena noda Vanua, ena tu ena sinda kilana ndeni ngauna ena tiko kina ena noda Vanua. Iyo sa pakato saranga bikimni. Ko ya sa nungu kere tiko kina ena kabisingendai, mo ni alo binaka, ni loma nir na nom ni matububale. Ni loma nir na wekamuni. Ni loma nira na nom ni wikilai. Ni wakan reta vera, mera alo binaka mera dhula. Nom ni leo ni matububale alo binaka mo ni dhula kete. Mleta na ngauna sana wakan nando kuikenda kina na matengo na COVID. Sa na wakan nando kuikenda tu ena nonda sana. Bula binaka tu, da mata mama rau, na sarangito, ni nangito talengo viti, da sarabutungo na ngito na All Blacks, ni sana ngito ngo ena vea sai burubura, sarau ninda na sarabira, sienta ngole sarangaeni, mentale sarabira, sienta tumai Tokyo, se tumai ve na ngona nangito kina na seven, sarau sarangaeni nintale tubi maliwaira na saratu, balit santa nga wangalala teki kenta, may na COVID bati kena mati tale so siangan tiko ninda kila ena ro ni dewa tale may na nonda Vanua. Kuembek nga ena nungku kere sa baka mamasu au sana masula kikenta tale tiko nga. Mena durumi kenta na yalo binaka, na yalo ni Veivakananumi, na yalo vakalou, menda nanumira na leo ni matububale, na leo ni noda Vanua ni takataka, noda koro, na noda yasana, na noda Vanua, ninda na nanumira, enda na ngole tiko menda na le idhula, sianga nindonga na idhula, rosaranga na idhula, meron ni tangkumaki kenta may na COVID-19, watike na vei matitale so, siyang saratunga ninda kila, ena ngaunongo, na mati dewa dabatale, ena takaba may na noda Vanua. Kuembek nga na kaubia baritaka, sa nugumas mo ni nakalunga titiko kim ni na liu ni noda Vanua. E na Matanitu Vanua Burebasaga ni kalungata. Ni bakan reta tiko bir na leo ni nom ni Vanua, yalo binaka. Ni na wabuke ni na matetimingo ni tamatataka ni bula, ni bakan reta tiko bira, me yalo binaka mer na lai thula, mero ni da bula binaka kede kina, o kenda na leo ni noda Vanua. Ni kalonga titiko ay nangaunonggo ni bula binaka kalau mani kenda bata kede tiko kina na kalau bula may langi nakabakalim.